pinibirta arjuitha pinibirta thanbanghi nilimonjirong pipi aprang si birtam ton penche pajir midam de aprang birtam kumpi arjuponitha ডিফু মেডিকেল কলেজ ওয়ার্ড বয় ওয়ার্ড গালাতুম কাচেসং কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল সিএম তুলিরাম রংহাংপেন মেসেন লামচাক কেলং আজক কাচেসং কাংটনপন অনলাইন ক্লাস के दो दुंजी अफान हेमपेन नेटवर्क के दो आदिम अन काहिलो के दामनां अकिसुं काचेतंगनां डिफु फरेस्ट कॉलोनी आलं के दो खगेश्वर बरदলৈ अहेम चेलेले दे Karlitang dilip timong aphan ketengsi adonarap atumpen chiki muasai padopon birtam kumpi arju igdelapi puthon birtam tompen chepajir midam sena pai pai ni phaipli arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alam chak atengpen Difu Medical College a principal cum chief superintendent professor Dr. Sumitra Hajre phanche tongdamsi mesen lamchak kelong ponajok kachesong kangton pon Difu Civil Hospital ke pathilot ajok penangan labangso Civil Hospital along kachongda dunbom ward boy ward galatum aphanke kethir thep anghoi avedetlo Bonsitame Difu Medical College and Hospital along pusitame alang litum mesen pen sai ketang ateng pen claim chepaduk dun bomlo Lapuson sai choklem dun boma hutsi men alang litum aphan sai nang claim dun rinon pu kipu ajok manghu pronglo Alang litum ke Difu Civil Hospital ke doa hut pensi ke claim chepaduk dun tang det aphi non lapuson alam ki ke klang ajok sai jokje chesong nang koklo Alang litum ka chesong along asu atumpen RD dojot pen cherap cheto dunlo La sojok sai jok jesi ka chesong bomatum lapen government ang bongchingwaisi non ki wangjia porahut Karbi Anglong along Civil Hospital ki kimji do Lasi hala so along ke alang litum longvek po lapen non la soang bongke security guard pen chenglo prek jamasai along si nang pek pon poputa lamchak chipi pon Lapuson ke mesen lamchak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen kelong ajok ning tang sampen keropa jirpon lapen lamchak ateng pen pachun pon vek poputa ning chethialam chepaklang pon Tom pini lam klar ka chipi ke lalo nili toman pini CM nang chehang lo la son si nang podun lo je nang li tumta hodak damon principal pe nang ching kilo pusipu la sing tum principal long non an nang le et lo nili tumhan Nili tumhan security ba mapuma se lale ludunoi pusini tuhan option ek nang piloi na si CM pulo ni tumhan mo civil hospital along ing pulo te nili tumhan nang jogdun po pu la si CM IM tumhan ta nili tum choro lo la peni tuhan nang pachun tha pusi ni tum kaddo ba weta chuningri lo Lakhain koirapho nilip MSC constituency ke parlo koilamati pen kahelo kilometer ing koisose Maya Rongmalom school kacharle angkoratum hempen network ke do adim an habit ar leng hongpho ar ludamsi phone network long jila pusona kisum dopiklang Lahai ason akisum ke phoalam Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangaphan ke pachini ponlo Bonta nonakai ke Digital India mate bihek ako penta kepa joy kepa lem ason ke pipon ke mobile phone si ke ongdung api apuatum amethang asomara tomaphan ke joyason kepa ot kepa lem kachilenga towar kahino chotta kalilang ajat asonta ke phodunde kelong dunde dopiklang Lapenon malom pirthia dang COVID-19 aporahut school kang hap klak ajoini mobile phone pensi class ke en bonta Maya Rongmalom kedo loka charliatum network kedo adim an kedam nang habit inglong ang song hadak hemtap ihum kimtan an pinlo hadak ajobhirlo chitim ing phat pensita sai jogje pen lapuson arni padobomlo Isibak nili tomarong inglong ahawara phan panongra mobile network tower nang pipon vek thapusi lapuson ke song aputhak Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang aphan pachini pen Chuning Ripon Choki hola pen birta pang dakpon Anilson Dongphar News 10 for Karbi Anglong
Ini tum ladak rong pen la so online class ki padudan ji adim anke nona na tum karja abdim helodi la non ni tum karja adim hello la hello dak si online class tamini tum padulo rong pen ka hello kilometer hini andole labang so hem tab long sinang tum online class pini ta album ma kalang lo service sar phuk lab ka do beta phone ching ki ye tum an ke ladak ajo nalu ta dak si la so hem tab long si bang lodi kalang lo dak si bang apen hem pen adan a khelo sami kilometer hini dola kilometer hini dola tenang tum akisik saknai ke to wala pen non mat ke la network puthak logadi kalang lo asi ini tu masar tuliram rong hang apan stame chuning rilo ladak itu mai timung hawar apan itum kisik saknai hini soni dolo ison bang to wala la pen ison bang ke lao pene net apan lo lasi itu apan ladak mai timung arlo isi apan Jio stame Airtel stame isi anet itu apan ke PG pan ili itu masar tuliram rong hang apan stame chuning rikon lo la pen la to wara puthak ke damtang jakhong poniphai ECR ni Dipu Police Station angkang along kedo Panbari Forest Colony along pen inut Khogesor bordoloi cyclem dampen nonpuanta ahem chelele der lasi town outpost mate TOP along anpalesi kangpochoka phuthak lampale dampusi o somarbang ke thomatum pherangke atumaphan thanpachini pon আগষ্ট 1 তাৰিখে আমাৰ ঘৰত থকা জুলি আৰু দীপা চানু এই তিনিজনী ছোৱালী দেউতাকে মানে কামলৈ ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পৰা অহা নাই আজি 3 দিন হ'ল সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই এজাহাৰখন দিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া সিহঁতে ক'ত থাকিব কি কৰিব মই কি বাচ্চা কেজন আছে 3জন ডাঙৰ ছোৱালীজনী 11 বছৰ হ'ল আৰু নামটো কি আছিল জুলিনা বৰদলৈ 11 বছৰ হ'ল আৰু মাজুজনী 9 বছৰ হৈছে দীপা বৰদলৈ সৰুজনী দীপালী বৰদলৈ আৰু দেউতাকৰ নাম হৈছে খগেশ্বৰ বৰদলৈ আপোনাৰ ঘৰত ভাড়া থাকি মোৰ ঘৰত ভাড়া নাথাকে মই আশ্ৰয় দিছিলোঁ মানে মৰমত এতিয়া তেওঁ কাম কৰিবলৈ গৈ নাহিলে যেতিয়া সেই গতিকে মই এইখিনি হেৰি কৰিছোঁ জনাবলগীয়া কিমান দিন হৈছে থাকাটো আপোনাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত এবছৰ হোৱা নাই হ'ব আৰু কিমান দিন পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে বাপেকে 3 দিন হ'ল নামটো কি আছিল খগেশ্বৰ বৰদলৈ 1 তাৰিখৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে 1 আগষ্টৰ পৰা দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 7টা বজাত পোৱালীকেইটাৰ মাক নাই নেকি নাই দি পেলাই তেওঁ মা ঢুকালে Karlitang Dilip Timung Alangli 1968 aningkansi Pirthe Hacheponlu Kedamtang aningkan 2020 aningkan ahut anke Alangli 52 years plengpen Alangli labangso Pirthe pen Chio Ponsi Aso Poinut Aso Pibanghini Lapen Akor Teangjir Adon Arab Atumaphan Amekri Babu Ponanglu Pinpul Ponme Alangli Pirthe Dote Gahut ke Irrigation Department alongsi Chokomarasai Choklem Dunbom ahut sitami Kangne Kangni Rengdok Reng Nilapen Kanghon Kajinso Kerap Kepa Jirasai sitami Pinang Anambang Phubangphi Kachirap Dundo Pusi Chokomar Klem Rapet Atum sitami Chethan Pon Lasi Lapuson Kaching Kimeabang Phuaphan Kanghon Kajinso Kateng Neun Edet Ajoksi Pai Pai ni Phaipli Arni Ketengsi Adonara Penchenglok Ajir Pojir Piatum Alang Lilabangso Apirthe Dotig ahut ason thotsi Ha chom rong me along sitame rengdok reng ni pen ke do dunlong verji aphan ar nam ahir jume hangpi ponsi chikimo asai padopon Pinya berta ke lans kanton pon iglo domin thak me kardong